Surtu dagai febkau yang ni cudiri bacana lagiri yang la kongri tinila guest bakta yang la amos tamang amos salda ngai cudiri tonna jamadan lasso fefula Jamshiha tali rap simana amos salda स्वागत ल हालेलुया जयमसिंह जम्मादन लासु फ्यापुला राङ्नी तुगु जम्मन हम्मा जेवन मुल्लाला है अनि परमेश्वर दा धन्यवाद अनि परमेश्वर दा महिमा प्रशंसा तागै छु दुइरी लाना लिचा राङ्नीला गुङ्रिजा या दावे परमेश्वरला जीवित वचन बसी खाबैगेन मुला अनि चु समय पिनबा इन्टरनेशनल तामाङ स्प्रिङ क्रिस्चियन फेलोशिप ला टिम लाइनन परमेश्वर से मलम दोन्चुगै ओसे अनि तिनीला दिनरे परमेश्वरलाई जीवित वचन ग्याम गाई तिगै तामफुल राङ्दिदी छ्याम लबैगेन मुला र गाला तामाङ ओते शुद्ध आरे है मेरो तामाङ शुद्ध नहुन सक्छ तपाईहरुलाई म बिचमा तपाईहरुलाई विभिन्न भाषामा तामाङ नेपाली इंग्लिश हैन कुन कुन भाषा हुन्छ त्यसमा पनि म तपाईहरुको बिचमा बताउन प्रयास गर्छु र स्पेशली चाहिँ म तामाङ भाषामै बोल्न चाहन्छु है र मेरो कलेज पढ्ने बेलामा चाहिँ इंग्लिशमा प्रचार गर्नु पर्थ्यो अनि बाहिर चर्चमा प्रचार गर्दाखेरि नेपालीमा तामाङ संगतिमा आएपछि तामाङमा प्रचार गर्नुपर्छ हालेलुया आमेन ओके परमेश्वर दा धन्यवाद तगै र nga ढिला आनना तिनीला वचन रिङा निला परमेश्वरले जीवित वचन र वचन सुरु भन्दा nga छ त ngai यागरी बाइबल भर्स लुका 19 अध्यायला 10 पद राङ्नीला गुङ्री पडबलाई मान्जी राङ्नी थियम यदि चु तामाङ भाषाला बाइबल आरे मु सम्झ राङ्नी से गुगल प्ले स्टोरी याङसेला मुला अनि जामनान्दे राङ्नी से माइसिमन पडबला खामला परमेश्वरला जीवित वचन र तिनी गाई लुकाला पुस्तक सुरुलाबा भन्दा छ लुकाला पुस्तक 19 अध्यायला 10 पद गाई पडबला सुरुलाला चुरी चुराङ ब्रिब मुला परमेश्वर से पुइ खाबा मी माबा गादिदा माइबारी देन थारबा पिनबारी खाबा हिन्ना बिसी सुङजी हालेलुया सचिन चुरी यङसे लुका 19 ला 10 रिच्या भइन्छम थेरी परमेश्वर सिजा येशू ख्रीष्ट दा चु संसार रिजा माइबा मी दा थारबा पिनबारी खाबा बिबा ताम थेरी यङसे च्याबारी म्याङला र तिनी राङ्नीला गुङ्री जङै परमेश्वरला जीवित वचनला शीर्षक चा तिक बसी खाबा मुला भिसम सुसमाचार र सुसमाचार प्रचार सुसमाचार देन सुसमाचार प्रचार भिवा शीर्षक रिङै राङ्नीला गुङ्रिजा परमेश्वरला जीवित वचन ग्याम गाई तिलै तामफुल लाबेगिन मुला इंग्लिश गस्पेल एन्ड इभान्जेलिजम बिला र भर्खर यङसे लुका 19 अध्यायला 10 पद अन्छे च्याजी चुरी यङसे चुनुन च्याजी है सिजी फर द सन अफ म्यान हेज कम टु सेभ द्याट व्हिच वाज लस्ट जुन मिजा माबा मुबा थे मिदा जा धामबारी अथवा चुजन लबारी जा परमेश्वर से येशू ख्रीष्ट दा चु युल्ली पुइगाजी भिसिमान भर्खर लुका 19 ला 10 यङसे च्याजी र तिनी गस्पेल एन्ड इभान्जेलिजम सुसमाचार प्रचार अनि सुसमाचार एन्ड वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट चुजा तिक्दा महत्त्वपूर्ण मुला भिवताम्जा राङ्नीला गुङ्रिङै लाइमान्जी है अनि फर्स्टरी गस्पेल सुसमाचार भिवा ति गिनोम राङ्नीसे सुसमाचार भिवा थेवान मुल्दाला है चर्चरी केयर कतिजना मिसे प्रभु येशू ख्रीष्टला बारेरी सेवा भन्दा गाछा जा हाललाई से राङ्नीले सुसमाचार प्रचार लजिवा येशूला बारेरी थेजिवा है अनि गस्पेल भिबजा ति गिनोम सुसमाचार भिबजा असल समाचार गुड न्यूज जमनान्देम सुसमाचार प्रचार भिबजा ति गिन्ना अनि सुसमाचार प्रचार भिबजा शुभ समाचारलाई प्रचार गर्नु अथवा ज्याबा संयुर्दा प्रचार लदोबा अथवा घोषणा लदोबा है तिनी जा गाई सुसमाचार दे सुसमाचार प्रचार भिबा टपिक रिङै राङ्नीदा गुङ्री सियर लबेगिन मुला अनि सुसमाचार प्रचार भिबजा ति गिन भिसम सुसमाचारला घोषणा लाबा प्रोक्लेमिङ द वर्ड अफ गॉड or proclaiming the good news about Jesus है यदि यङसे 1 कोरिन्थी 15 ला 1 रन्दे 4 पद रि च्यासम यङसे थेनुन से यङला ngai राङ्नीला गुङ्री 1 कोरिन्थी 15 पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायला 1 रन्दे 4 धोनाला पद ngai तिरेम पडबसी पिन्ना चुरी चुरङला सि ब्रिमुला
다연체 주주와레 나나anga 가데 ngai eni gadida thenalaba tharba pinma समाचारला बारेरी ngai eni gadida दोषी पांगला थे समाचारी विश्वासलसी एनी गदे थेनोन अनुसार भ्रावन मुला चुदे ngai thenalaba tharba pinma समाचार विश्वासलाबा आखलानी बिसम जे एनी गदे से थारबा यांगला आइनसाम एनी गदे से लाबा विश्वास गे आखेल बताला तिग्दा बिसम परमेश्वरला वचन अनुसार ख्रिस यांगला पापला लागिरी सिजे बिसम ngai था यांगबा मूल तामनोन ngai एनी गदे थेना लाबा मुला थेदा लुजी ओछे परमेश्वरला वचन अनुसार थे सोमरे कुनु शिवग्याम दोषी सोजी हालेलुया चु पद्री यांगसे च्याबिङन लामा थेरिजा च्या यांगसे यांगला बिसम थेरिजा येशू ख्रिस्टला बारेरी येशू ख्रिस्टला असल समाचार प्रचार लाबा बिभजा तिगिनमा चिम बिसिमन यांगसे 15 ला 1 रन्दे 4 दोनला पद्री यांगसे थायांगला थेरि येशू ख्रिस्ट रांगला लागिरी ngaला पापला लागिरी चु संसारी दोगजी ओसे सोमरे कुनजा येशू ख्रिस्ट मृत्यु ग्याम भौरे उडप्तसिमान यांगदाजा छारजुनी पिनबारी चु युली खाजी बिबा तामजा यांगसे 1 कोरिन्थी 15 अध्यायला 1 रन्दे 4 यांगसे स्याप्ला एन इंग्लिश वर्ड इभान्जेलिजम सुसमाचार प्रचार बिबा इंग्लिश शब्द इभान्जेलिजम बिबा शब्द जा ग्रीक शब्द इभाङ्गेलियोन बिबा शब्द गेम खाबाचिम अनि जुनला अर्थ जा च्याताबजिम बिबा बिसम घोषणा लाबा अथवा ज्याबा संयुर प्रचार लाबा घोषणा लाबा बिबा अर्थ ताबडिम अनि सुसमाचार प्रचार बिबा जा छार संयुर अरुदा थेना लदोबा यांगसे जा छार संयुर अथवा गुड न्यूज अरुदा प्रचार लदोबा घोषणा लदोबा बिबा जा सुसमाचार प्रचार लाबा अथवा इभान्जेलिजम बिबजिम अनि सुसमाचार प्रचार लाबा बिबा जा परमेश्वरला कार्य घोषणा लाबा अथवा परमेश्वर से चु युल्दा तिग्दा मायालजी विवाताम थेना लाबारिनोन सुसमाचार प्रचार यांगसे लदोबा चिम चु गादेला रिफरेन्स भर्स गादेजा यांगसे यौना 16 ला 8 प्रेरित 24 ला 25 अनि प्रकाश 20 ला 11 रन्दे 15 धोना पद रिदिन यांगसे चुताम गादेनन स्याप्ला अनि सुसमाचार चा राङराङला पाप ख्लादासी सुसमाचार अथवा ज्याबा संयुरी विश्वास लौ बिबा घोषणा लाबा गेनुन सुसमाचार प्रचार चिम यांगसे जा मिगादिता राङसे लाबा पाप ख्लासीमान येशू पटी दोषी नाम प्रस्ताव लसी नाम सत्यला घ्यालाम रिजा भ्रादोबा बिबा घोषणा लाबा गेदा जा सुसमाचार प्रचार बिबा चिम अनि गस्पेल विवाह शब्द लिनुन ग्रीक शब्द इभाङ्गेलियोन विवाह शब्द है अनि गुड न्यूज सुसमाचार विवाचा येशू ख्रिस्ट तिग्दा चु संसारी खाजी थारबाला घेलाम हाल्जे हिन्ना विवा तामजा यांगसे गोबारी हिन्सामजा यांगसे गुड न्यूज अथवा येशू ख्रिस्टला असल संयुर विवा तिकिना बिसी गोतोला अनि येशू ख्रिस्टला समाचार चदा तिनी यांगसे च्यादा गुड न्यूज बिला Why gospel is called good news? तिग्दा gospel जा अथवा तिग्दा सुसमाचार जा असल समाचार हिन्नौं येशू ख्रिस्ट चु संसारी खाजी दुःख नाजी क्रुसरी चोसी नाम 3 दिन रिजा बौरी उठप्ताजी तिनी यागारी मिसीमा जा तिग्दा गुड न्यूज तजी तिग्दा ज्याबा संयुर बिजी विवताम जा यांगसे गोदोला Why it is good news? Because God loves the world enough to give his son to die for our sins. Tini ja ज्याबा संयुर तिग्दा बिवा चिम बिसाम because तिग्दा बिसाम परमेश्वर से जा चु संसार दा चोदे लाना माया लजिकी चु संसारी जा राङला गिक्केन जा येशू ख्रिस्ट चु संसारी पुइगाजी अनि पुइगावाला उद्देश्य जा तिक हिनबा चिम बिसाम चु संसार जा पाप से पिङबा मुबा चु पाप पि संसारला मिगादे जदा थारबा पिनबा समाचार था यांगै बिसी मान्छ चु जम्बुलिङ रिजा परमेश्वर से राङला गिक्केन जा पुइगाजी थेदसिनन जुन से जा येशू ख्रिस्ट विश्वास लाला थे मिसी जा अनन्त धोनाला जुगजुगला जुन यांगला तर जुन से विश्वास आला थे मिजा नास्ताला बिबा तामजा गुड न्यूज चुनन्जा ज्याबा संयुर अथवा थारबा संयुर बिवचिम चु तसिनाम जा गुड न्यूज ताबडिम र तिग्दा बिसम परमेश्वर से जम्बुलिङ द लानन मायालासी राङला गिक्केन जा पुइखसी जा परमेश्वर से यांगदा
ओदे माया लाबचिम टिक्दा बिसम थेसिजा सोबारी आशा पिनबा थेसिजा सोबारी आशा पिनमुला जुन येशू ख्रिस्ट जा पुनरुत्थान सिजा यांगला जीवन लागिरी सोबा आशा पिनमुला येशू ख्रिस्ट 3 दिन दोना जा यांगला लागिरी यांगला पापला लागिरी परमेश्वर ला गिखेन जा येशू ख्रिस्ट जा दुःख नासीमान सोमरेला दिन जा येशू ख्रिस्ट पौरी उठप तजी थेसिजा राङदा यांगदा जम्मादान जा सोबाला लागिरी जा आशा पिनबाचिम बिबताम यांगसे थायाङ दोला र तिनी यांगनी जा तिनी विश्वासी yang जम्मन येशू ख्रिस्टला सन्तान धोबा रान्छे जा राङ नेपाली मुगाई इन्डियारी मुगाई भुटानी मुगाई युएसए क्यानाडा जुन ग्लारी मुसैनन् याङसिजा तिनी गस्पेल विभच्या हिन्ना सुसमाचार विभत तिगिन्ना सुसमाचार प्रचार याङदा तिक्से लदोबा तिक्दा लदोबा परमेश्वरला सुसमाचार दा तिक्दा याङसे जाति जातिला घुङ्री बढ्दोबा आज भन्दा तिनी भन्दा 4 वर्ष गाछा चुनन प्रश्न जङ्गाला सेमरी खामुबा चुनन सेम जङ्गाला परमेश्वर से पिन्जिगी गाला जातिले लागिरी जा तिगै लदोला गाला जातिले लागिरी जा परमेश्वरला गस्पेल परमेश्वरला सुसमाचार जा खाराङलासी धोनालासे आज भन्दा तिनी भन्दा गाछा 4 वर्ष गाछा जा चु तामजङ्गाला सेमरी खामुबा हाउ क्यान आई रिच टु द तामाङ पिपुल हाउ क्यान आई रिच द तामाङ पिपुल अथवा तामाङ जातिले गुङ्ग्री जा गाक हाराङलासी धोगे गाला टिम जा हाराङलासी धोगे परमेश्वरला असल समाचार हाराङलासी फेरि जा पुइ खामला बिवा प्रश्न गर्दै जङ्गाला जीवनी खामुबा र त्यो प्रश्नलाई उत्तर जा दाते गाई स्यापैगेन मुला र याङला टिम से जा स्यापैगेन मुला कि साँच्ची न तिनी याङसे लाबा घेगा दे येशू ख्रिस्टला बारेरी प्रचार लदोबा येशू ख्रिस्टला बारेरी गस्पेल सङ भजन गादे वाइ गादे नाम कोसी नाम शेयर लसी नाम सोशल मिडिया री याङसे युवा से लामा तिनी लानन तामाङ गादे एनर्जी याङबा मुला लानन तामाङ गादे जा तिनी परमेश्वरी अझन बल्यो तपाईँको मुला चुजा गस्पेल से लामा चुजा सुसमाचार प्रसार से लामा तिनी याङसे जा याङला मण्डलीरी याङला जातिरी याङला परिवारी तिनी येशू ख्रिस्ट हिनोम हाला हिनोम थे येशू ख्रिस्ट बिबा चु जब याङसे थेना आला तब दोना जा याङला गस्पेल सुसमाचार इभेन्जलिजम जा याङसे शेयर ला आखाम तिनी राङला जीवन री राङला परिवार री राङला समाज री जा ए क्रिस्चियन हिन्ना कि आइन बिबा तामजा याङला जीवन से उन्दोला थे मिगा देदा चु संसारला मिगा देदा लागिरी जा गस्पेल बिबजा याङला राङला गाला चाल चलन राङला गाला व्यवहार देन बोली वचन दा मिगा दे च्याला र चुदुन जा गस्पेल सुसमाचार प्रचार तदोला र ओछेन परमेश्वरला कोला गिकेन जा येशू ख्रिस्ट हालैना बिबा तामजा राङसे राङला परिवार दा राङसे राङला जाति दा राङसे राङला समाज दा यदि राङसे जा येशू ख्रिस्ट एला लागिरी खबैना येशू से राङदा प्रेम लाला येशू से एला पाप लागिरी धोइ नासु बिना पुइसी बिना क्रुसी चोसी बिना पिसी जब राङसे गाई आपाङसम तिनी गस्पेल इभेन्जलिजम जा राष्ट्र जातिला गुङ्ग्री जा आधो बिमुला तिनी याङसे येशू ख्रिस्टला चु शुभ समाचार अथवा ज्याबा सङ्गुर यदि राङ्निसे गाई जा जातिला गुङ्ग्री र संसारला गुङ्ग्री जा आबोर्जी बिसाम चु संसार जा तिनी संसारी येशू ख्रिस्टला नाम निशान आता तर याङसे जा टिक लदोला बिसाम जा याङसे जा येशू ख्रिस्टला प्रचार जा याङला जीवन ज्ञान याङला परिवार याङला समाज ज्ञान याङला जाति ज्ञान याङला राष्ट्र ज्ञान द जैलेन लदोला र तिनी गाई राङ्निदा टिक्दा छु सुसमाचार प्रचार अथवा इभेन्जलिजम वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट भिभ तामेनन राङ्निला घुङ्रिङै लाला टिक्दा सुसमाचार प्रचार जा तिनी तामाङ जातिला लागिरी इम्पोर्टेन्ट मुला टिक्दा तिनी राई जातिला टिक मगर जातिदा जम्मन जातिदा टिक्दा चु सुसमाचार प्रचार लदोबा गेजा इम्पोर्टेन्ट मुला चुजा याङसे गोनोन तोला Evangelism is not an option. It is a command.
सुसमाचार प्रचार जा यागारी अप्सन चाहिँ खेन आइन ngay चुलाला चु आलासम चुलाला भिवा ताम चाहिँ खेन आइन तिनी इभेन्जलिजम सुसमाचार प्रचार भिबजा चुजा परमेश्वर से लाभा कडा भन्दा कडा आज्ञा हिँड्ना यदि यहाँ से मत्ती 18 ला 19 दिन 20 रिच्याब हिँड्छम फेरि यहाँ से चुनुन ताम गादे यहाँला जाओ सारा जातिहरूकोमा जाओ र तिमीहरूले सुसमाचार सुनाओ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिमीहरूले बप्तिस्मा देऊ र तिमीहरू चाहिँ मेरो साक्षी हुनेछौ यदि यहाँ से मत्तीला किताब 18 ला 19 र 20 री थिनुन ताम यहाँ से च्याब हिँड्छम फेरि परमेश्वर चाहिँ चुजा यसै लाऊ है विवाह चेकेन फेरि पाङ बारे जब यहाँ से मत्तीला किताब 18 री च्याब हिँड्छम जा फेरि जा थेजा कमान्ड येशू ख्रीष्ट जा तिनी चेलाका दिँदा आज्ञा लामुला एनी जा जाति जातिला गुङ्ग्री न्यू ए नेपाली जातिला गुङ्ग्री न्यू ए अमेरिकन गादेला गुङ्ग्री न्यू ए अफ्रिकन गादेला गुङ्ग्री न्यू तामाङ गादेला झेर्दी गादेला गुङ्ग्री न्यू विशेष गरी येशू ख्रीष्ट सुङबागेन मुला टिक बोर्सिमान निदोबा टिक द निदोबा व्हाट इज द पर्पस थेरी निबा उद्देश्य जा टिक हिन्ना यहाँ से थे उद्देश्य आगो सम्झा निबा व्यर्थ तला तर यहाँ से उद्देश्य जा येशू ख्रीष्टलाई प्रचार लदोबा येशू ख्रीष्ट एला नाला पाप लागिरी चु लुइरी चु जम्बुलिङरी खासीमान जा याङदा छार जुनी पिन्बा अथवा सोबारी जा नयाँ आशा छार आशा पिन्बा भिवा ताम जा जब यहाँ से येशू ख्रीष्टलाई बारी प्रचार आला तब रन्दे जा येशू ख्रीष्टलाई राज्य विभिन्न जाति जातिला विभिन्न पृथ्वीला पल्लो छेउ रन्दे अल्लो छेउ धना जा चु समाचार आदोसाम तिनी जा यहाँ से चुनन गोदला कि टिक द इम्पोर्टेन्ट मुला सुसमाचार प्रचार लबा टिक द इम्पोर्टेन्ट इभेन्जलिजम टिक द इम्पोर्टेन्ट मुला भी समझा चुजा मण्डली से लदोबा आज्ञा हिँड्ना परमेश्वर से कुलबा ताम्दा जब मण्डली का देशे यहाँ से नाइ रङ्गी से जब चुका दे जा लाला बिसम्झा परमेश्वरलाई राज्य जा विभिन्न व्यक्ति विभिन्न जातिलाई गुङ्ग्री जा दोबारी खाम्ला है तिनी भन्दा 4 वर्ष गाछा चुनोन ताम गाला सेम्री खामुबा तिनी गाइजा तामाङ जातिलाई गुङ्ग्री येशू ख्रीष्टलाई सुसमाचार बोर्दोला येशू विवाह खाल्लाई नम विवाह तामजा तामाङ जातिलाई मिगादेशी जा थिएतोला अनि तिनी विश्वास लला कि विभिन्न ग्लाला तामाङ धुगु तामाङ आखे माम अगु असु आस्याङ आङी जोजुआले नानाङा जम्मासेन तामाङ जातिला गुङ्ग्री जा येशू ख्रीष्ट भिबा जा चुइन्ना येशू ख्रीष्ट भिबा जा घिक्नेन जा परमेश्वरलाई घिक्कन जा चु संसार द पुइगाजी जब पापी संसारी जा पाप गेम थारबा लाना लाबारी जा यागारी मिहाद मुबा थेजा येशू ख्रीष्ट हिन्ना भिबा ताम यांग मिसे राङसे गाइजा जब शेयर आला तब चु संसारलाई मिसी जा आगो थेदसी नाम यांगसे जा येशू ख्रीष्टला सुसमाचार जब संयुर जा राङनिसे राङला फ्यामिली दा राङला समाज दा राङला मिगादे जा शेयर लदो बताम हिन्ना अनि मण्डलीला 3वटा उद्देश्य तदोला वाइ इभेन्जलिजम इज इम्पोर्टेन्ट भिबा टपिक नङरिनन मुलाङा मण्डलीला 3 उद्देश्य तदोला यागारी उद्देश्य भिबजा टु एक्जल्ट गड परमेश्वर दा महिमा प्रशंसा लाबारी परमेश्वरलाई उचाल्नको लागि टु एक्जल्ट द गड यहाँ से 1 पत्रुस 2 को 1 रन्दे 4 धना पदरी च्याब हिन्छम थिनुन से यहाँ से यङला परमेश्वर दा महिमा लाबारी परमेश्वर दा प्रशंसा लाबारी टु एक्जल्ट द गड अनि सेकेन्ड भिबजा टु इभेन्जलाइज लस्ट माबा गादिदा सुसमाचार थिएन लाबारी माबा गादिदा जा सुसमाचार प्रचार लाबारी मत्ती 28 ला 19 र 20 पद टु इभेन्जलाइज लस्ट यहाँ से माबा गादिदा माबा मी गादिदा सुसमाचार प्रचार लदोबा ताम अनि अर्को 3 नम्बर भिबजा टु इडिफाई सेन्स शान्त गदिदा शोभाला लागिरी E.P.C 4 ला यहाँ से 7 रन्दी 16 दनला पदरी च्याब हिन्छ समझा थेनोन से याङला जब मण्डलीला उद्देश्य चु सोम उद्देश्य ताला भिसम्झा साक्षीनन तिनी गस्पेल चु सुसमाचार जा अरु मिगादेला गुङ्ग्री निवारी जा एकदम सजिलो ताला
है चु सुसमाचार भोरबारी जा यांसे अर्को रणनीति गादेनन् लदोमुला है जब चु इभेन्जलिजम इम्पोर्टेन्ट तसिनबा तजी भिसामजा राङनिसिजा गाइसिजा गाइजा टिक रणनीति लदोला भिसामजा थेरिनोन थुप्रन स्ट्र्याटेजी अथवा रणनीति कादे मुला सुसमाचार जा हाराङलासी मिगादेला गुङ्री बर्दोबा बिबा यांसे रणनीति नोन थे यांसे लदोला है जब यांसे इभेन्जलिजम टिक्दा इम्पोर्टेन्ट हिन्ना बिजी गोजी भिसामजा यांसे जा अर्को रणनीति नोन लदोला थे रणनीति भिबजा टिक हिन्न भिसाम nga mila la gungri harang si susamachar bordoba yesu krista harang si mila gungri bordoba biba tam theri khala ai chu rananiti bibai satin ngada yagari se yad khaji ani rangni singala t-shirt chiri sikamla churi ja yagari यसया 54 ला 17 पद ngai churi t-shirt print laba mula है अनि रणनीति हाराङलासी येशू ख्रिस्टला बारेरी जा मिगादेला गुङ्री बर्बा बिबा ताम्री जा गाई चु टी-शर्ट ग्याम चु टी-शर्ट क्वान्जी भिसामजा गाई यदि संसारला मिगादेला गुङ्री निसाम गाला रोगादेला गुङ्री निसाम जुन चाहिँ येशू ख्रिस्टला बारेरी थेबा आरे जब मैले यो टी-शर्ट लगाउँछु यहाँनिर मैले यसया 54 को 17 पदलाई यहाँनिर लेखेको छु तेरो विरुद्धमा कुनै पनि हात हतियारहरू काम लाग्ने छैन भनेर भर्स मैले यहाँनिर टी-शर्ट प्रिन्ट गरेको छु जब गाई चु टी-शर्ट क्वान्जी नाम गाला रोगादेला गुङ्री थेरी निसामजा थे रोगादेसी गादा पाङ्ला तेरो यो टी-शर्टमा के लेखेको एला थे टी-शर्ट च्याब्रिबा गाला रोगादेसी गादा ङेला अनि झाम्रान्देसा गाई येशू ख्रिस्टला बारेरी थेन लाबा ज्ञान गादा खोलब ताला देयर विल बी द ओपन डोर फर गस्पेल जब चु टी-शर्ट क्वान्जी निसाम चुरी बाइबलला वर्ष येशू कस्तो प्यारो मित्र बाटो सत्य र जीवन मनै हो बिबा चुरी टी-शर्ट नाङ्ला झमरान्देजा चु टी-शर्ट क्वानबासे लामा गाला रोसिङ गादा ङेला तेरो यो टी-शर्टमा के लेखेको हो वाट इज रिटन हियर बिसिमान गादा ङेला थिङेबर भन्देजा गाला लागिरिजा ओपन डोर्स फर गोस्पेल ताला सुसमाचारलाई लागिरिजा ढोका खोलब ताला हालेलुया अनि सुनन ताम गाई राङ्नीलाई लागिरी लदमुवा है तिनी याङचे सुसमाचार अरूला गुङ्री गाला रोला गुङ्री गाला गाई टिबा ढाला लागिरी सुसमाचार हाल्नेसी धोन लदोबा यागारे हिँड्सम्झा चु टी-शर्ट चु यागारे राङ्नीदा एक्जाम्पल पिन्ड हिँड्न चु टी-शर्ट जा लोगस क्लोथिङ भिबा यागारे अनलाइन स्टोर मलाई थेग्याम गाई भाबिन्न अनि अर्को भिबजा राङ्नीसी जा सोसल मिडिया युज लदोबा राङ्नीसी जा पर्सनल इभेन्जलिजम पर्सनल स्याप्चिनाम यसुलाई बारेरी थेन लदोबा अर्को विवाह सोसल मिडिया अर्को विवाह फुलपिट इभेन्जलिजम चर्चरी भसिराम येशू ख्रिस्टलाई बारेरी प्रचार लदोबा अनि सोसल मिडिया सायद सोसल मिडिया एकदम कम चलब मिचुरी सायद राङ्नीला गुङ्री एकदम कम मुल्दाला याङसे 5 चोटि 6 चोटि आनाम बिसाम 24 घण्टा याङसे काति लाना सोसल मिडिया युज लाला मोबाइल फोन्स काति युज लाला चुनोन सोसल मिडिया ज्ञानोन येशू ख्रिस्टला प्रचार लाबारी खामला परमेश्वर से याङदा थे ज्ञान बुद्धि पिनमुला चु रणनीति ज्ञानोन मिला गुङ्री जा सुसमाचार दोबारी खामला तिनी भन्दा 4 वर्ष गाछा याङसे तामाङ क्रिस्चियन फ्यामिली भिसिमान चु पेज लवैगेन मुबा अनि लिचा इन्टरनेसनल तामाङ स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोशिप भिवा पेज धातिदोना मुला 4 वर्ष गाछा 2018 रे जब चु पेज सुरु दजी थेबेली लाना मिगादे आरमुबा गाला परिवार चेकेन याङला परिवार चेकेन संगति लाबा भिडियो युबा फेसबुक रे याङसे थेरामान लवैगेन मुबा तर तिरे गुनु परमेश्वर से चु बुद्धि पिन्जिगी धारेम याङजा तामाङ क्रिस्चियन फ्यामिली जा यागारी धिमला चेखेन आइन सारा जगतला तामाङगा देदा थारबा पिनबा येशू ख्रिस्ती गिन्ना बिबजिम जा याङसे गस्पल सङ अनि येशू ख्रिस्टला प्रचार लाबा घ्यामसे जा सारा संसारी निदोबा भिवा थे रणनीति याङसे क्लाङजी झमरा देजा सु सोसल मिडिया भिवा से दजा याङसे युज लजी
अनि दाते दोनाजा रांगनिला गुंग्री चुरांगसी प्रचार लाबेगेन तामाङ भजन गादे क्रिस्चियन वाइ गादे कादे मी आशिषित तबेगेन मुला कादे मी येशू ख्रिस्ट हाबेगेन मुला तिनीला दिनरिजा लाना भन्दा लाना तामाङ जाति गादे जा येशू ख्रिस्ट खादोब मुला येशू ख्रिस्टमा घुँडा टेक्नु पर्छ यो सोशल मिडियाको स्ट्र्याटेजीलाई हामीले अपनाएर चाहिँ हामीले गस्पलहरू सुनाउने कुराहरू गर्दै थियौँ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि तिनी जा चुनुन सेसे यांग यागरी सोशल मीडिया से यांगला बोली व्यवहार से पर्सनल सुसमाचार प्रचार लबसे लबजा तिनी येशू ख्रिस्टला प्रचार युल्सा रन्दे युल्सा दोना दोबरी खामला र तिनी रांगनी र गुंग्रिजा गाई चुनुन ताम बसी खाबेंगेन मुलाकी यांगसे तिनी गस्पेल भेति तिगैन्ना सुसमाचार भिवा तिगिन्ना सुसमाचार प्रचार भिवा तिगिन्ना एन्ड वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट तिग्दा चुजा इम्पोर्टेन्ट मुला अनि स्ट्र्याटेजिज अफ इभेन्जलिजम ती घिन्नौ तिनी सुसमाचार प्रचार लवाला लागिरी रणनीति कादे ती घिन्न बिबताम जा रांगनिला गुंग्रिङै पसिखाजी अनि चुनन तामजा रांगनिला गुंग्रिङै भाइमान्जी तिनी यांगसिजा जुन अवस्थारी मुला यांगला विश्वास जुन परमेश्वर थोरी मुला थे परमेश्वर थोरी विश्वास लावा सेजा यांगसे ngala परिवार दा ngala समाज दा ngala जातिले लागिरिजा थेन लदोला बिवा तामजा यांगसे गोदोला बिवा तामजा यांगसे तिनी चुप बसन ग्याम यांगसे कोखामजी र परमेश्वर से लानन रांगनिदा आशिष तन्सुगाई र तिनीरा बसन गाई चुरिन थान्ना परमेश्वरलाई जीवित बचन र जामलेन्दिजा चु समय जंगाई पास्टर मदन ngala आपता पिन्ना चु समय जा रांगनिसे किन्चुगो जमादन लासो जय मसिया हालेलुया जय मसिया लसो फ्याबुल्ला हालेलुया सन्सिजी जम्मासी परमेश्वर